Posvećeni Vizantijci su počeli da osjećaju da su Grci. Pojavili su se nacionalni pokreti, odricanje hrišćanskih tradicija i konačno, za vreme imperatora Paleologa, ideja o imperiji je ustupila mesto etničkom grčkom nacionalizmu. Ali izdaja ideje o imperiji je skupo plaćena. Nacionalistička groznica je rasparčala imperiju i ona je ubrzo porobljena od strane islamske države. Zaštitnik helenskog nacionalizma, liberal Plifon, je nadmeno pisao imperatoru Manuilu II. Mi, nad kojima vi vladate i kojima upravljate, smo poreklom Grci, i o tome svedoči jezik i obrazovanje koje smo nasledili. Takve reči su bile nezamislive još samo 100 godina pre toga, ali Plifon ih je napisao pred pad Konstantinopolja, u kom više nisu živjeli Romeji, nego Grci, Jermeni, Sloveni, Arapi i Italijani, koji su bili u stalnom neprijateljstvu. Nadmenost Grka je dovela do toga da su Slovene u imperiji počeli da ni podaštavaju. Time je Vizantija od sebe odgurnula Bugare i Srbe, koji su joj mogli pomoći u borbi protiv Turaka. Završilo se tako što su narodi nekada jedinstvene Vizantije počeli da ratuju između sebe. Zapad je jedva dočekao da iskoristi nove nerede. Bugare i Srbe su počeli ubeđivati kako Grci vekovima ugnjetavaju njihovu nacionalnu individualnost. Isprovocirano je nekoliko pravih revolucija i konačno je uz pomoć ekonomskih i vojnih pritisaka Zapad nastojao da odcepljenjem Srba i Bugara od Vizantije i njihovog spajanja sa ujedinjenom latinskom Evropom. Ovi su povikali: mi smo isto Evropljani. Shvatili su odjednom. Zapad im je obećao materijalnu i vojnu pomoć, ali ih je naravno obmanuo i cinički ih ostavio pred sobom na putu turskih hordi. Izdati od strane Zapada, balkanski narodi su se našli na mnogo vekova pod najsurovijim turskim jarmom, a Vizantija im više nije mogla pomoći. Nacionalno uzdizanje je odigralo najgoru ulogu za imperiju. Nastao je novi veliki problem. Postepeni gubici kontrole nad udaljenim oblastima i provincijama. Protivurečnost se posebno oštro osjećala između provincija i site, bogate prestonice Konstantinopolja, koji je u velikoj meri živeo na račun siromašnih oblasti. Početkom 13. veka vizantijski pisac Mihajlo Honijat je sa gorčinom napisao, obrativši se žiteljima prestonice: zar se ne ulivaju reke svih bogatstava u prestonicu kao u jedno more? Ali vi ne želite da zavirite iza svojih zidina i vrata. Ne želite pogledati gradove koji vas okružuju i očekuju od vas pravednost. Vi šaljete u njih činovnike sa zubima životinjskim da prožderu poslednje ostatke. Vi sami ostajete kod sebe u gradu, predajete se spokoju i izvlačite iz toga korist. Čak i gradonačelnik prestonice, eparh Konstantinopolja, uživao specifičan status u državi i savremenici su poredili njegovu vlast sa vlašću imperatorskom, samo bez Porfire, govorili su oni. Jedan od takvih eparha sa jednom prilikom toliko strasno uneo u izgradnju višespratnice u prestonici da su morali da izdaju specijalnu carsku direktivu o zabrani izgradnje u prestonici zgrada sa više od 10 spratova, kako bi ga zaustavili. Celokupni politički, kulturni i javni život se vodio u Konstantinopolju. Vlada nije želela da obrati pažnju na to da nastaje ozbilja neravnoteža i da je zaboravljena provincija sve siromašnija. Guverneri udaljenih teritorija su često također vodili lukavu igru. Porezi koji su skupljeni u provinciji su se bestidno krali. U najboljem slučaju ukradeni novac od poreza se trošio na lično bogaćenje guvernera i njegovih saučesnika. Gore od toga je kad su se na državna sredstva osnivale pravne, vojne formacije pod maskom obezbeđenja pravnog poretka.
I često je ta vojska bila bolje opremljena nego što je to bila regularna armija. Kada je država postojala slaba, provincije su se odvajale. Država je gotovo bespomoćno posmatrala taj proces. Ali buntovni guverneri, oslobodivši se centralne vlasti, nisu dugo bili u zamci svojih optimističkih nada. Zajedno sa nesrećnim stanovnicima svojih oblasti, potpadali su pod surovu vlast inoveraca. Stanovništvo se uništavalo ili odvodilo u ropstvo, a njihove teritorije su naseljavali Turci ili Persijanci. Demografski problem je bio jedan od najvećih problema u Vizantiji. Imperiju su postepeno naseljavali drugi narodi koji su terali odatle izvorno pravoslavno stanovništvo. Brzo se menjao etnički sastav zemlje. U neku ruku to je bio neizbežan proces. Natalitet u Vizantiji je opadao. Ali ni to nije bilo najstrašnije. Tako nešto se dešavalo ponekad i ranije. Katastrofa se sastojala u tome da narodi koji su počeli da nastanjuju imperiju nisu postojali Romeji, nego su zauvek ostajali agresivni i neprijateljski nastrojeni tuđinci. Došljaci se nisu odnosili prema Vizantiji kao prema svojoj novoj otadžbini, već kao prema svojoj potencijalnoj lovini koju će pre ili kasnije osvojiti. Dešavalo se sve to iz još jednog razloga. Imperija je odbila da se bavi vaspitavanjem svog naroda, zahvaljujući demagoškim strujanjima koje su se pojavila početkom epohe renesanse i prema kojima državna ideologija predstavlja nasilje nad ličnošću. Ali izgubljene vrednosti brzo bivaju zamenjene novim. Dobrovoljno se odrekavši svoje 1000 godina duge ideološke funkcije vaspitavanja naroda, Vizantici su dozvolili da na duše i umove svojih građana utiče slobodna i nezavisna misao, a još u većoj meri usmerena agresija, usmerena na razaranje osnovnog uređenja države i društva. A imali su bogato i neuporedivo sa bilo čim iskustvo. Najbolji vladari imperije su vešto koristili svoje značajno nasledstvo, bogato iskustvo upravljanja i podčinjavanja. Kao rezultat, surovi varvari koji su bili u dodiru sa velikom hrišćanskom kulturom, pokazivali su se kao najpouzdaniji saveznici, dobijali titule, velika imanja, postojali su visoki dostojanstvenici države i borili su se za interese imperije u najudaljenijim područjima. Što se tiče demografskih problema i večne glavobolje svake imperije, separatizma pokrajina, najbolji vizantijski imperatori su ostavili svojim naslednicima proverene metode rešavanja tih zadataka. Na primjer, stvaranje uslova za masovno preseljavanje stanovnika centralnih oblasti u udaljene provincije. To je odmah imalo za posljedicu pravu eksploziju nataliteta i već druga generacija preseljenika je bila potpuno osposobljena za život na novom mestu. Ali svo to iskustvo je bilo ismejano, zločinački podcijenjeno radi tuđeg mišljenja i konačno nepovratno izgubljeno.